صباح الخير حبايبي، صباح العسل، صباح الياسمين، صباح الفل عليكم حبايبي. بصوا بقى، جينا ايه قلت ايه، امسك البوتاجاز كله يتغسل غسله كويسه جدا. الشيء المهم اول حاجه هعملها مش ده، بصوا هشيل. عشان تغسلي البوتاجاز صح لازم تشيلي ده. بصوا بكل سهوله اهو. انا بشيله كده ماشي. معايا سلسله اهو كده. صباح الخير، صباح الفل عليكم حبايب قلبي. كده كده اهو. انا بغسله كله كده. بصوا بقى ميه كده. طبعا نفس القصه الناحيه التانيه كده. تبقى فله. هركنه بقى على جنب ماشي، عشان خاطر ايه ما يقعش يتكسر. لازم اشطفه كويس جدا. هنا لسه في صابونه اهي، احط الصابونه وسلك ثواني يا بنات وسلك. بيتشيل على فكره، في ناس كتير ما بتشيلوش، بيتراكم فيه الدهون كلها، بتتراكم فيه كده. انا بقى يوم عامله ايه، هقوم عاملاه كده. بس خلي بالكم ها، خلي بالكم حبايبي. عاملين ايه، احط بس فوطه تحتيه كده بحيث ان هو ايه ما يقعش، عشان لو وقع يتكسر. احنا عايزين نحافظ عليه، مش عايزين نكسره. نفس القصه اهو، عشان انا ايدي فيه على طول، عشان ايه خاطر ايه ما ايه. بس احط هنا برضو دي كمان. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يسترها بس كده، يعدي لك على خير يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. حاجه حلوه اشطفنا وركناها كده اهو. بصوا كده كله بصوا هنا متراكم حاجات كتير جدا. بصوا اه. عندي بقى ايه، ولا سيترس ولا اي حاجه، حبه كلور. بصوا حبه كلور اهو، حبه كلور بس اهو. خلي لك البوتاجاز ده فله بس كده. ما بستعملش بقى، انا مش بستعمل السيترس طبعا عشان خاطر على فكره الحاجات دي مش حبه ميه كمان عشان خاطر ما يبقاش كلور شديد عليه. بصوا على ايدي كمان
الحاجات دي مش حلوه على فكره، بتاثر على الحاجه وبتبوظ الحاجه يا بنات. عيون البوتاجاز كلها عيون البوتاجاز كلها بس اهي. بصوا بقى اشطف فيها على كده. هجيب فوطه كمان واحطها عشان احط عليها برضه. بصوا حبايبي فوطه اهي تاني اهي كده عشان احط عليها كده تراكم فيها كلها. بتبقى فله كل دي بتتراكم فيها الدهون هنا تتصفى براحتها. جايبه السلكه اغسل دي كمان كده. بصوا العين دي بقت فله ازاي اهي. صابون وسلك بس، لا سترس ولا اي حاجه. انا بس حطيت شويه كلور بس على مكان الغطا بتاعه ده عشان هو ده اللي متراكم فيه الدهون. جربي كده وشيلي عندك البوتاجاز بتاعك، هتلاقي شيلي الغطا بتاعه، هتلاقي الدهون متراكمه فيه بطريقه وحشه جدا صعبه قوي. نص حته سلكه بس. الكميه بتاعت الصابون زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه تحطي. انا بحط عادي اي صابون، اي نوع صابون مواعين زي ما بتحبي، النوع اللي بتحبيه. صباحكم عسل كده ان شاء الله، نهاركم فل. يا نهار ابيض يا جدعان على الدهون. بصوا كده انت تحافظي على الدهون، ممكن مش هتروحي والله. الحاجات دي السترس والحاجات دي بتبوظ الحاجه، بتاكل الحاجه بتاكلها اكل كده. يمكن انا بقى ايه سلكه اهي 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 كده. حطوا لايك حطوا لايك. بصوا نضف بقى زي الفل. وحطيت كمية الكلور اللي انا حطيتها دي كمية بسيطة جدا على فكرة، عشان ايه؟ عشان يجي برضه بحس ان هي ايه هتكون برضه هنا يتصفى. واجي هنا وانا ماسكة ايه الحتة ايه مكان الغطا بتاع البوتاجاز. على فكرة بتتشال بكل سهولة كده كده. بصوا والله العظيم بصوا مليانة ايه. بصوا الكمية اللي فيه حاجات يا حبايبي والله خلصت. بصوا عشان تركبيه بالراحة ها صح كده. لازم تمسحيه كويس جدا وانتي بتركبيه. بس خلي بالك وانتي بتشيليه، خلي بالك وانتي بتركبيه، خلي بالك. حطوا لايك بقى. بصوا بسهولة جدا اهو. بس كده بصوا اهو. بس عشان خاطر ايه اهو نشفه بس كويس من الميه. بص اتقفل بسهوله جدا اهو اهو
تخافيش، شيليه واغسليه، ما تخافيش. ما تخافيش خالص يعني، بس شيليه بالراحه، بيتشال على فكره، بيتشال، ما تخافيش منه. وانا ببقى نضيفه، بحب اغسله على طول مع البوتاجاز. انا بحب اشيل الغطا بتاع البوتاجاز ده على طول عشان الدهون بتبقى متراكمه فيه.